Shonkon enkoma wa wohwe mesabreye na odofo senene de dikan a wohwe eye channel ya na wabomoden a subscribe to your channel no e de amaye na we notification bell no na wabomoden so ahye e de ama eye afoforo se de be ya de ekoso e wo mayimu no dodo na etimi akere wo mo adwen e de afa ho na sabreye amene wo kasai e de ene odofo ene ye kanu yesi nipa ahwe ase ana nipa form body aya na eye kakra ebi nanso so no Ghana fododo na hu ne se da bi enuoma bi nhye da ensisusu ye emfa emma eye wo mu nte hu behia se ye nua bayi womo ebehwe na adwen mu ede ama no because nyoma bi enkoyi hwan asem na mekan eye Moesha Boduong se de mo amonim ne ho nsem ebebeto abonten mire bi atwam efa eye ni issues ni de kokọ so afi na dodo na hu ne se nka ye nua bayi ya afa ni tirimu a enesa ebaye na afi wafa eye Kristo enu nti no se oye eye nyame eba a wo ye ne nyoma ewo eye kwan no eso na ene ye da ekosore ya na ne waba abonten edinsem bi ababa befa eye Dumelo eho na nensem ode betu gyan na etwetwe aso amadodo na ekan se da bi o Moesha de na ekoso bibia ye okay bibia sisi so because odofo mo be kai a enche ye bia na no kwase de ya na chese eye Dumelo de bebeto eye wono ankasa ni Facebook page so na wo de awrade ase ba chese o win eye the contest se ojina ede ama eye Ayawaso West Wugon constituency on the ticket of eye the NDC enunti na chese ye woseboa na ekoso muamunim se de akonya no ho apre yesi ba wono ankasa wonne ne yonko brebo afi na akame akoye se enti wahyew bi eye aba eye womo entem eye Fred Nuama na ebra eye Fred Nuama drop out of the contest no epe na chese eye Dumelo etimi ewene ye ewo ho no eye parliamentary no atese wojina ede ama eye Ayawaso West Wugon constituency no emu enu nti wode beto ho no menu atese nani agye wode awrade ase a wo kiremu ese sabre de ene wo mu nyina enka wo mu ntomanye de emomum na ene wo mu entimi enyenko enkoden na oman wo mu ntimi na ne neoma eni na neoma entimi enye de enkoyie no gidi ye nso se wo mu to ede ema na ene nya de se wo mu ebe ensa ebesi from de biara eda kwensi na ye da sorry ya Moesha take it to ono ankasa ni IG page eso Moesha meme kan nsem magana fo entie wo meme kire nsem magana fo entie na chese wo magana fo ate ase oye Dumelo mistress o se wo ankasa shoke wo wo se wo ye Dumelo mistress ne de he ebi ane afa ne se housekeeper wo fie ho no mo no aduane de ma wo mo anase de hi bi empaso de anase de hi chese Ghana for gye ho a wo mo enti ase because omo hwe Dumelo ne wife said de wo mo si du odo wo social media yi so aba fontenten said wo mo si du odo wo so atimo se odo ne de mu krogi mu oden ankasa na enne Moesha be ka se oye eye mistress no na mistress ya wo the video be kan ho video ni mu na chese wo posti ya wo twiro sa ensem no e wase no do for yan sebre ne yankoni ko hwe video no emfa embra na ye ba de to asonso media ba ababeso Odofo ene se video yi enamoni akwakohwe abayi na ho ena wo tro wa ase se sexiest woman of God o si sexiest woman of God ene wode eye emoji I love etuetua nani eto ho no tro Dumelo mistress ena no so sade sa emoji I love tuetua nani no esanso eso ena tro wearing at every _thing_ from _Europe
wo de eto honum eka ho na no na dodo na eka say John we die wanya miss call din every Moesha honum enti no dodo na eka ne say ada bi Moesha yes ade no ma we nyina for cloud chasing ebinom nso hu ne say because of who say John Dumelo awene the contest so wo gina ede ama ayawa so West Wugon constituency no enu nti na bia obi ahyeda akwakobo ne pa say wonye sa nioma no emfa engu John Dumelo enu masana say bring broni beka say ne credibility because wa wonim say mayi me bana manyosema credibility ene competency dia aya na hu hia wo mo pa enti no say bibinya etochema wo sa nioma we mienu ho a yebeka cho so we incompetent ene biem so credibility aba form credibility no low yenya kasa anyoma we mienu e de to wabrabo eso anase wo ye amanyoni na chese ye kasa anyoma we e de bata wo ho pe na chese wana montuo ewo amanyosem mu no atochema kakra wana montuo anase wakoni abedie ewo amanyosem mu na chese sebio ensisisu enti ebi no ho ne se da bi ankoye se abna kokode ni bi na Moesha se de ne obeba no ababa bubo nkrofo din na woko na later on ababa ka se bipolar na se wo yes anyoma we anida ho pan de na chese obi na hyase se enye bibi na ha Moesha wa adwen mu ena ema ne yes anyoma we dia na ebia na obi na abo ne pa ema ne ye de etu sa anamo no because wo mo hwemu a wo mo ne se ebia na sabio Moesha ye nheda anase ni healing process no wontimi nyeden enko emfa ensiye enunti ena ha no wa akwaniasa bebre eso because eba ne sem ena obi a wo bebeka se wo ye president na danko akufado wo ye ne side chick na afa ye nei wasa ba bonten esan so ba beka se wo ye John Dumelo mistress na den na wo pesa wonye den wonye den na wo pesa wonka den na wo pesa Ghana fo enye den ehun enti so ohwe Moesha anamontu a wo tu ne nsam a wo ka ne nioma a wo ye ene de ekoso a because nanka nkofo nyina dodo na afo se Moesha sesa wi a enesa ye ne nioma na wo ye ne yehu ye na afo wo kwa so wo ye se na je dodo na hu ne se sa utimi aba de nipa de usi so wa abrabo ma obeye mistakes obeye nioma bi ube fa ye kan bibi say youthful exuberance ube di enu achi because o say wo wo youth ni mu enti no obeye wadwin say bibi ani a any opportunity be bia you take advantage of it but one hwe ni ye nso so na anhwe na ode wakọ wo say ye mu na say de wakọ de eni kwanse wukomu but wo ma wani ba wo so na wo firi mu a enti wo mu hu say Moesha ese wa fanyame na wajan nkane abrabo no na fine fair enough de mo say yes nipa yes wo kwase apene nsesa na adwin ti wetimi anya adwin satra na waye na adwin say de Kristo mu na obenante de na nkomu ni asen na so say no kame akwa yese ni ye bi ni nanamontu bi no hyeda ne ni Kristo sum na so onamu no aso mo ya atonkwanta afa obi efa ne baby koyese wakwa gina ti junction no ebi nam na ebi nam bi na ebi nam si hu baby a obi efa nti ebi no mo ne se da bi se obi na hyase se de be ya John Dumelo wontimi enwin the tickets of NDC ewo ayawa so Wugon constituency honom ne dia ene Moesha o ma nani na ho so wona obehwe se obi befa ne so ama obi dibre anase sebio tumi bi obi benya ahwere no na ebetimi de mfasode aboa temamufo ne dia ene wondwen hu mienu because ye hwe John Dumelo nansen ne farming na wo ye ya otimi hu se wa hye dodo na enkran mo ma hunu se efuo anase nyuma kuadwuma no eboa emfaso ewom wo ye kuadwuma no nkyere se bio ama wo degree anase wo master bi a wo anase wo PhD bi a wo no ebete so da bi wo ma ye hunu se eboa na ebeboa nso so ama ye ankasa nso so no se bio se ye kra ne o ma de free baby no eso ebeye de ebete ne nso ye ankasa ye nya ye de ne ye de na nso se ni nyina mu no impuntu a ebe na se ye mpene se ye pede
ede wo se ye bebre ye na wo na abaye suntu dua de ama sa nipa ne dia e na wondwene ehu emienu anye sa wanhwe ya na ankoye amfa amanu odofo ohwe Moesha ensem o de bebeto abontin ya de na abetimi aka ede afa eye ehu na wo eye ensemfo bi ene afutusem bi ensoso ede ma eye John Dumelo na wo de aba beto eye comment section ho no wakoso like videos no wa share ede amaye media ene ekua sikapa makram